Ke go mo tseba na o ba etsa jwa. Msifana ka kanti uyaqoqa Wena wena. mo tseba kwela no wa ba etsa. Wa ba etsa da. Maka mina into endiyaziyo ngawe mfana ka yazi intini. Wena nje every time asihlengene nje unayo nje loyo mkhubanyana yakho yokuyenzayo engaqondeka yabo. Andini ngawo. Boka nje. Mfana malobanyana mo. Yebo. Mina nawe sisahamba kahle savaya bona. Sathi sizothitha nje isiphuzo ezimbi. Asika khutlisa taba tsa mhlamo. Bese ke wena uyanyamalala mfana. Akere ne kitse dipatse da. Mare ne ke o chaela. A re se ra batabeng eno hape ra. Bana ba wena ho sa nkhomba fela 2 minutes. No sa ra be di call. O celebrity. Yazi nje. That's what I want. Mare se tu ya bora mo. Bese mfethu yabona le. E una le ninga le Lesotho man. Intse tshwana kore dile minyaka nje emithathu nje kuphela. Iseka hamba kule ndawo but buka nje kuyafana. Infrastructure nje kuphuwa kule ndawo. Ha fika Jozi wa bona hore o fihlile ndawo. Wa bona di anthada. Isifethu Mamelodi. Mamelodi. Ela ndiyavuya. Yo. Ay. Tshela mfana yabona le ndawo mase ngifika nje usuku lami lokuqala ngingena kule ndawo. Hey, amadumba nje hayi kufuna umsuthu. Kele rato. Ngathi benza kakuba lo mntana ibubuye kanje le class ngilena le rato. O sa hudile mos. Wena le rato. Manje ngiyayibona lento kuba uyiqiniso nje. Umuntu mavele adlale ekhaya, kuvela uyacuka nje kanjalo. Rato. Buka nje. O ka re stress ile je ke. Hayi le rato. Sapo jwang di mamas. Ke. Kwenzakala. Stress ke sa. Yini manje di mamas? Spane kanjani? Yabona lezi zinto zasekhaya. Hayi ngitho umsebenzi uyaphela, ufike ekseni emsebenzini, umsebenzi uyaphela. Kwenzakala. Ke sibuwa mas. Awu wakhe bani. Izaphandi ibone ntombi. Sikayetshwara mono. Amare ntho tse diteng. Kolani. Amana mzileze zinto nje loyo baba loyo ohlala yapha ekhoneni. Uyasithengisa lezi zinto. Ntate ana ba re ke mana. Ubani lo mlisa okamalakhe? Ubongani? Bongani. Ya ubongani uyasithengisa lezi zinto. Di cheap yampe ntho tse. Ibile no khohlo ka di fumana. Kuma 2.5. 2.5 easy. Manje yini inkinga kulento le? Yini inkinga? Ntho tse diteng ka di cheap. Wayengasebenzi. Hle 2.5. Di cheap yampe ntho tse. O ka bo buile ra o tlela le tsona. Yazi ngabe ubuyile malobanyana mo before sifika la ekhaya. Ngoba sithengile. Ne ngata. Ena o tseba le ho renga lena hantle ntate bongani. Ya yena ubaba usharp yena. 1.8. Ya. Akere wa mo tseba Sibongile. Ya. Sibongile ona le tsona di before. Ona mo Ya nyaka ngabe 1.8. sakhuluma naye nje sathi nje. Le dintho tse mo tsa tentse kgongong ho yona dry food. Ke kopa le Ake ke dry food. Ya. Leyo nje emayinyawo ezikuthathu. Ntate ka boa buti kopa mamele. Ha ke bui ka ditoy, ke bua ka original cam, ke Canon. Vele yona e. So ke nana hore le tla solution e leng. Buka la Lerato usokhuluma nge original cam la ilisuthu. Silasekela eMzansi. Dikanone le dinto. Sema ana ke di Nicholas. Yona ngotswe nga botshekga Nicholas. Ake yona dilo tse. Le yona Nikon ya tse. Ke tsona dilo tse re buang ka tsona tseo mos. Bona lento leze bayasebenzisa phayana eMzansi. Yabona nje ama tse dintse di le turu. Kuna le bodi mvana tsa ka tsedlalang lezi zinto zebathi iAfro ini ntoni lezo zinto. Laba bamapiano laba basebenzisa lezo zinto and bahlezi basiphethe. Baba shoot and videos. Yeah, basibona ama videos, ama music videos. And le iPhone. Ama music video abona nje ayadlala la kuba ama music channel lawa eMzansi lawo. Yo di cheap mos. Di cheap. Kolani. Gore le tsamaye. Yabona nje sizokhuluma nawe nje. Di mamas. 2 minutes ne. Batho. Yo o nke ke tshwana ntho go tlo wena hantle go tsara jwa. Ka dula jwa le bana ba ntla ka stress. We.